Kawai ke Trok kit Umphniang petrol bat diesel kepada new number AS C lai praiwe nyo minta kasi nyo tri ujemang Raja Apulai kala Khyllem bat kala ban hadu Artylli ki kali ha Mawblei Shillong. Kani ka jingja kala jaha kapor ku makawi dunamin step kat ba kadang hian na than lai kor bamut lei bu Umphniang ha Mawblei. Onda lapoi ha Mawblei kala kala no na kada ko jing pil break bat kala ban bat Julor hadu Artylli ki kali. Kawai ka otu bat kawai ka kali venue badang shudap say mai. Wala ka ni ka jing Julor kalajer nredon bak ba dan ba mensaw balayo iru ya ka jing tuit ka Umphniang Trok. Nakaliang ki fire in emergency services kilaya leban sindret ya ka ya ki jing tuit ka Umphniang bat latap ru da ka kendo ya ki jaka batuit ka Umphniang. Nakaliang kilat patay kubor kilayo ru bani grand ba driver kani ka Trok. हम लोग मतलब गुवाहाटी से लौट करके आ रहा था हिंदुस्तान पेट्रोलियम से, तो इधर शिलोंग बाईपास होके मोरकरिंग से इधर मतलब मौलाई जा रहा था वो ऑयल टैंकर तेल लेके। उसके बाद आया लाइकोर पार हो गया। पार होने का बाद थोड़ा ये क्या बोलता है का नाम क्या में, तो ब्रेक फेल हो गया मेरा गाड़ी का। वो छोटा गाड़ी भी था, उस तरफ 2 गाड़ी था, इधर इस तरफ एक तो था, 3 गाड़ी था। मतलब हम ब्रेक फेल हो गया, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा वो पहाड़ में मार देगा, गाड़ी पलटी हो गया। आपका नाम? Ini tak terlalu berkelang atau di sini.